Ćao dragi ljudi, dobrodošli na još jedan video with Everyday Danae. Danas ću da odgovorim na sva pitanja koje sam dobila. Objavila sam story gdje sam pitala da li imate pitanja za mene koji bih mogla da odgovorim, da malo saznate više od mene. Napisala sam ih na laptopu, tako da koji pogledam malo dole, to je zato što gledam u pitanja. Pa da počnemo. Prvo pitanje je bilo: koje ti je poreklo i kako znaš srpski? Meni je otac iz Srbije, on je iz Čačka, a mama mi je iz Cabo Verde i na srpskom se kaže za Zelenotska ostrva. To je ostrvo u Africi. Ali inače znam srpski zato što sam tamo živjela 5 godina, a uvijek me je otac i učio da govorim srpski. Mama mi isto zna srpski, to je fun fact. Drugo pitanje je bilo koliko jezika znaš. Ja znam 3 jezika. Pričam holandski, pričam srpski i engleski. I treće pitanje je bilo koliko braća ili sestara imaš. Ja imam jednu sestru koja je godinu dana starija od mene, a imam 2 braća, jedan je stariji i jedan brat mi je mlađi, 3 godine. Četvrto pitanje je bilo kada sam počela da pevam. Ja sam počela se baviti muzikom kad sam živjela u Srbiji. Tada sam imala 16 godina, ja mislim da sam napunila 17 u nekoliko mjeseci kad sam počela. Ali prvi nastup mi je bio Ja imam talenat u Srbiji 2009. godine. I sad profesionalno sam se počela baviti oko 2011. pošto sam počela da idem na muzičku akademiju u Rotterdamu i onda poslije toga sam stvarno se bavila s muzikom. Odatle sam sve počela. Gdje sada živiš? Ja sam inače iz Holandije, iz Rotterdama, ali trenutno živim već 5 godina u Londonu. Imaš li muziku ili si izbacila neke pesme? Ja jesam izbacila pesme. Od kako sam počela živim u Engleskoj, sam počela izbacujem muziku. Zadnja pesma koju sam izbacila se zove Barekest. Ona je izbačena prošlog februara, ali to je zadnji video, tako da možete da je nađete na YouTube. Stavit ću link ispod videa. Koji hobi imaš pored muzike? Ja obožavam šminkanje, obožavam fashion and design. Volim da idem u bioskop sa društvom, ali sad trenutno ne može. Volim da jedem, tako da obožavam da idem u restorane i tako te stvari, ali sad trenutno ne može, tako da morat ćemo u kuhinji da pravimo nešto. Gdje još želiš da putuješ? Ja obožavam da putujem i ne znam baš od glave gdje sve želim da idem, ali trenutno znam da prvo moram da posjetim Srbiju. To je prvo. I onda želim da idem u maminu zemlju, Zelenotska ostrva, i poslije toga bih voljela da idem za Ameriku, ali to je zbog muzike. Bila sam već jednom, ali baš je bilo kratko, 3 nedelje, ja mislim, ali sad bih otišla možda na godinu dana i čak možda i više. Vidjet ćemo. Pošto sad sam u Londonu, volim da putujem, stvarno. Slušaš li srpsku muziku? Joj, ja inače slabo slušam srpsku muziku, pošto se baš bavim engleskom muzikom i stranom muzikom. Ali u zadnje vrijeme sam počela stvarno da se zainteresujem za srpsku muziku. Počela sam stvarno da uživam da slušam neke pevačice, pogotovo, na primjer, Anastasija. Ona ima prelepe pesme, ali inače, znaš, tu i tamo, pošto roditelji mi slušaju muziku iz Srbije i brat obožava srpsku muziku, on voli njegove narodnjake. Tako da tu i tamo čujem muzike, ali nije baš da ja idem na Spotify da slušam srpsku muziku, ali baš bih voljela da znam neke novije pevače i pevačice koji su malo mlađi i malo moderniji možda. Ako imate neke pevače koji su dobri ili pevačice, slobodno mi javite, pošto ja bih baš voljela da slušam i da čujem nešto novo.
I posljednje pitanje je, da li ćeš izbaciti novu muziku? Da, naravno, jedva čekam, ali još malo pa sam završila sa projektom, uskoro će to da bude izbačeno, ali ne znam baš trenutno kad, ali obećavam, bit će to fenomenalno. Jedva čekam, mnogo je dobro što smo radili sad i jedva čekam da izbacim muziku. Pa to su sva pitanja. Mnogo mi je drago što ste mi poslali ta pitanja. Hvala vam. Bilo mi je baš lepo da ih odgovorim i nadam se da se vama sviđa ovaj video. Javite mi ako želite neki video da napravim, ne znam da li hoćete da vidite kako moju svakodnevnu šminku radim, dan u studiju, ne znam. Bilo šta, ako želite nešto specifično da vidite, slobodno mi javite. Ali ćemo se vidjeti u sljedećem videu. I naravno, ako imate neke pesme koje bi mogla da pevam, slobodno mi pošaljite poruku ili DM na Instagramu. Pratite me Everyday Danae i vidit ćemo se sljedeći put. Ćao!